کامیز دەمباش لە گوندێک کۆتولەی لە هەرێما کارسنەدار چ قاس کورد هەنە ڕەوشا کوردان لەوێ دەرێت چاوایە. بله نالین از دست بکده ویا بیجم اف هرم کراسنادار لباشور روسیه که نزدیک کافکاسیه. بلام دناوه هرم کراسنادار دا جمهوریت آدیگه هست. آدیگه که دا چرکز دیجین. کردمه زیادتر پشت سالین 88 ست سال بوری یعنی برای نزدیکی 32 سال بری که دما شهر نوبین آذربایجان و ارمنستان دا دست به بگو شهر قرباخ پشت هنگی برای گهیشت نوی گنده نه اف گند مزنترین گنده و هرمیه کو تدا کردجین بگیشته هجمارا گند شنین گند نوی گنده بیلوه 1500 مالن لیرجه هجمارا که پر مزن کرد دجین از زیادتر زبان زانیاریان جه روسپیه وی گنده دکتر علی بپرسم دکتر علی جوارا قلب که هم روش گند هجمارا گند چیه بچه و مجولن هم جوان بپرسن دکتر علی تو بخیر هستی؟ بله دکتر اشکرم خانه که برای خود بیا علی بلا تماشاگران باش ببینه تو سر وی گندی چی دکار بیشه؟ اف گند چما بویا ناونده توای کردن کراسناداره؟ اف گندو تنینه و جمهوریت آدیگه دا 6 گند نیزینگی هاون ارتان 5-10-15 کیلومتره 6 گندو دا کرد جیبونه نیزینگی 5000 مالیه 5000 مالی؟ آره اون 6 گندو دا لیجونا گندی هری مزن گندی بیلویه 1500 ماله جوی نیزینگی 500 مالی کردن 500 مالی نیزینگی کردن فرانش کو هاتنش کی داری هاتنه؟ ارمنستان 8 نه هاتنه باشه قزاقستان هاتنه گرگستان هاتنه از دانم تو بخواهش آذربایجانی توش خواهدی از هنکی درنگ هاتمه نوت چوره ساله چای که ترکیه ریوکر فرات شکرن نخشونه را ترکا فاکتیکی واقعی میلدن کات نخشونه او اکوپاسیا کرن خزناری داگرتن و داره دست بکرن که شما ناخود کرده خواهید کن کرد جمله من هانا آزادی کم ناداد ما او ناجی فکری خنایی گوهرین لی دارا بیجم چوی کم نخشانی دجین آزادی کرد فرق تو نبود وقتی کرد ترا ده حرمت کردن تو ملتی که ملتی ده حرمت دکردن پیش داد دکشاندن این ساله هون هاتن بکنده نو پینجا باش دکتر وقتی من پر اینه کیم است خواستم تو اینه زیاده تر اینفورماسیون بده لوی گندی تا گو 500 مالن کردانه چی وام مجولن جیان وان چوا در باز 500 مال اوگش شغلکی نکارم میگه هر یک شغلکی نه کراسناداری دخافتن نه چه مسکوی دخافتن ورو خوات کیمه خوات دولت کیمه یه ماجی حیات خدا اکم دکن چاندنی دکن هایون خواهی دکن بگویی داوریخ در بازد کن یعنی گوند تیره خواهد دکه دبار وان تیره خواهد دکه محتاج نینن نه تیره خود دکه محتاج نین نرمالی قزنجه هم باشه نرمالیه گوند خیلی کرده که دیجین ملت اندن جهنه هر ملت ها گوند چرکز دیجین اوروز دیجین ارمنی دیجین آذری دیجین زوج کردن نوا کرد بوام ملت و چوایا هن هرمن هنه ناکوکی چه بین لحف دخن ناراضی نه نه ورا سال نودی دا ناکوکی چه بونه دی ناکوکش که باش رد دچن تن هرچ نرمالی نگاه دکتر گنجن کرده لوی گندی چی دکن زاروک دخونین به چه زمانی دخونین وقتی چه مجولن سپورت هنه کلتور هنه خواندنوان روسیه گش روسیه زاره کرده هم بیشتر برات دخونن دشن universiteta gala خلاص کردن جی گونی تنه سی زاره دختری خلاص کردن نقد دخواتن باشه دخونن معلمان دخونن دشن باشه زار گنج زمان خواهد زانن کردی کرمانجی زانن یا ناسیمیله بونه کرده وی گوندی 100% گش زمان خبردن 100% حالا اوروز جینگی هم بونه چرکز جیمونه زمان کردی خبردن ارمنی خبردن زمان کردی
هری باشه خدا امرت درێژ بکە بەێ ناڵێن مەخواستم بزووتر هەنێک زیاتر ئینفۆرماسیۆنێ لەسەر وی گوندە بدن بەڕاستیژی گوند فێنۆمێنە ji ber ku 500 mal tenê di gundekê de kom bûne law ma jî براستی جی یعنی دیمەنێکی ئەس ئەرێ، ئەس، مەراق دکمان دیمەنان ببینم ژبەر و gelekî em bêjin wisa xuya Erê, be yani li gorî bravo, dîmenê pokajin tişte am ji cerêvnî. gundên vê derê piçekî ew cudatir nîne ez hez dikim zêdetir wan dîmenan tu nîşanî me bidî belê erê niha tizanê van salan da demsala edip zivistan li vê derê berf nehatiye belam hewa sar e gundî ji zêde dernekevin derva ji ber ku karê dervayê jî nîne zêdetir mal dane law ma jî kes zêde xuya nake çawa پلەیەن سەرمایە te got gelekî sar e ji malê xwe dernakevin پلەیەن سەرمایە li cema germayê çendin na zêde Qasî ji sar nîne gorê Mosko gorê Sibîrya nîne min got ev der başûrê Rûsyayê hewa germ e aniha nêzîkî 8-10 derece li ser sifrê yani wekî Kurdistanê germayê baş e lê gorî vê herêmê sar e law ma jî zêde dernekevin derve vayê tu dibînî gund e mirêj ku werdek û qaz hene heywan jî hene xwayî dikin baxçe jî zêde nemane ji ber ku êdî hemû pelaxweşandine millet ji çandinî tenê biharê dest pê dikin lê vê gundî da di malikên naylon li Kurdistanê dibêjin serayê dibêjin çandiniyê xwe zêdetir diwan dikin yani di xaniyên girtê naylonan da domates û firingî bacan van tişta û bi qebareyekî mezin hil diberînî wan dibin bajarên mezin li wan dere difroşin yani ne tenê ji bo xwe ji bo firotinê ji vê îşî dikin yani îşê li vê gundî baş e کامیز میوانê te amejepêkirî dema ku te jêpirsî ser mesela ziman got sedî sed xelkên li gundê bêlo bi Kurdî dizanin bi Kurdî diaxivin pêk hateyên din jî li wir yên milletên din netewên din ew jî fêrî Kurdî bûne wekî din di derbarê parastina kulturê Kurdî çanda Kurdî de xelkê wî gundî roleke çawa lîstine yani kultur jî parastina yan bi tenê mesela ziman e di her hêlê da hewildan heye di van salên dawî da hinek kêm bûye me jê ji xwe tîmê Rûdawê çend cara hatiye vî gundiyan ji gundên derdorê berê hîn baştir bûye van dawiyê de hinekî kêmtir bûye lê vê gundê bi alîkariya hikûmeta Herêmê Kurdistanê xaniyekî taybet ji bo pêşvebirina çand û zimanê Kurdî hatiye kirin ev xanî hêşta tam nehatiye tamîrkirin yani neketiye kar lê planê çalakvanên gund heye ku ev ê xaniyê baş temîr bikin û tê de hem ziman û kultur û folklor û tiştên nûsa pêş ve bibin ev ê ji bo demekê pêş yani planê wan heye yani xanê hatiye kirin dibe ku raportên me yên pêş de em ê behsa vê xaniyê jî bikin û hîn zêdetir di raporên xwe da hem behsa jiyanê gund taybetî genca ciwana yan jê em bêjin êko çandiniyê ve mijûl dibin van bi raporên cuda ve temaşevanên Rûdawê re em ragihînin nalîn. Baş e Kamiz bêguman em jî li benda wan rapor û vîtiyên te ne ku tu tê de behsa hûrguliyên jiyana Kurdan bikin li wê herêma ku tu niha li wê derê niha spas ji bo te hêvî dikim tu demeke xweş li wir derbas bikî ji ber ku li gorî pleyên germayê li gorî Moskoyê li cem wan niha li wê herêmê buhar e gelekî spas Kamî Şedadî ji bo te û mêvan